Baktı direktire bu emne. Ha? Assalamu alaikum dostlar. Biz Koreyadan жаңы унааларды алып келип беребиz. Заказ кылсаңыздар. Эгерде машинаңыздарды сата албай жүрсөңүздөр болсо, бияка келсеңиздер болот, сатып беребиз машинаңыздарды. Ар кандай жолдор менен сатып беребиз. Автолизинг, авторассрочка, наличка жолдору менен. Биздин адрес Кокумби 57Б'да жайгашканбыз. Ассаламу алейкум. Reklama benden güven. Bu nasıl reklama? Hayır. Baktı direktire bu emne. Ha?